Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a Hadin kat arsnem ba ula shimti ya ka jinglong ukli nong penyat ka balang Catholic ni u Bishop Jongkarum upo Francis ula Khlad no mentakas ngi ningkong Pascha ni ka Easter Monday hakarata ka proper prasnem haka yeng sa jong u ha Vatican ka sa Santa Marta hakapor nyolai pesan minstem kat kum ka khobor naka Vatican hakapor khandai sop san minstem u Cardinal Kevin Farrell Camelingo of the Apostolic Chamber ulapan banaya ka jingkhlad no upo Francis lakban kedo hang ni bah ki benai ki beladem upo Francis ula syak ban ha ka jing shitam ha ka ula syak sumar ha Agostino Gameli Polyclinic Hospital ka lapu prasngi ya upo Francis la kha u ha ka khat nyo trik no pra khat khandai spa lai phan riu ha kari Argentina bat ka kerteng baptisma jung u ka dei u Jorge Mario Bergoglio lakentang so ble ya uwa ka khat sau trik no pra khat khandai spa nri po khandai bat lakentang bishop ha ka arpnyo trik ujel liu khat khandai spa khandai pu ar bat la thung ya u kum u cardinal ha ka arpwe trik remphang arhajar iwe bat la jit ya u kum upop ha ka khat lai trik leber arhajar khat lai hadien ba upop Benedict ba khan riu ula hiarno nak shuki kum u bishop ka Rome dakani ka jing Khlad no upop Francis ka shuki jong Petrus Bakhuid kala Thylli no bat ya ka jingjit thamayo ubisham ka Rome ni upop ka jusdang hadien khatsansngi ba upop ula Khlad no. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Del Signore Gesù. Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Ancio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo.